مدامي السودات أنا مدامي بالسودات هاي مدامي أجد لمني ما ننما نفرم because يروح حسب في كورونا وفي أفان تكلم قال لي ملين ويكو مدامي السودان أوكي تقولين كنت رامتي no ما في كوف مدامي السودان كلين سجتنا قلات welcome to ما في مدامي ننجرتو وفاقو دي مامزو لا ما نكوف مدامي السودان انوي مدامي ما في مدامي السودان مدامي سنتاني ربيتك السودان انوي of course ربي السودان نمني يسديم تا كورونا نقبي مشتشفى ديمان ترى كورونا نقبي ترى كورونا نقبي ترى باي بريدا thank you Galatomi thank you so much my brother my sister my friend Deutsch Kulikum I know English I know English شرط عليه السودان نمكن مدامي مدينوي نقابل نفنو زاتشو أوروبا كيف بانو of course كانت دي في كورونا قفل بعدين خليك بعدين ننزل نروح بيت كلم الحين كلم تبغى باندا؟ تبغى باندا؟ باندا ضروري؟ لا خلص مو لازم باي باي سعودي عربية مع السلامة أنا روفي لإثيوبيا أبتولي رجعنا ما قربية قال يزتو ده of course أبتو برد لقون كبا إن شاء الله كبور دكتور أبي أحمد ولين هو جتشوف بيقلان ترى سعود عربية مع السلامة ديس كمتي سدت كمتي يبقى ويا قرأتني الهدي دكتور أبي أحمد يالو حوشة go my ما ننزل زودن دقدي go my go my Ethiopia يا حوشة بس كمتينو صيحن مدامين كيس شاي دمسي بول دمسي كان سيدت هم يومي تنانجل وي يبقى سدت يبقى موت يبقى عندنت نفطر بلوال سو ስለዚህ كنافتنا welcome to بغنغان uftan ega akuma bekemu كورونا نقبترا غرمشتشفى ديمانترا ربنا فكرات نينصدال مانغرساله عفونا نلا يوندوي مع السلامة اوكي يوندوي تتودا وي كورونا نقبونون استغفر الله يا ربنا ايسي جتي سندوب بدي ربنا فديشو اني قرأت وبيا قالوا دافي دكتور أبي أحمد كل مينا قولي هاوشا كنت قربية بقى باندنت النسرة باندنت النتاجز بفيسبوك بوليتيكا يقربن بلوال سو سلازي ما يهد علبين مالتنا ميقبا ما يهدنا የፖለቲካ ፌስቡክ አስጨረሰኝ አገራችን ለሞት ያበቃን ስለዚህ የፌስቡክ ፖለቲካ ይቅርና ነይ አብረን እንስራ የአቡሼ ገርባ ልጅ ነኝ ኦኬ አይ ዶንት ኬር አብቱ
እኔ ሀታ መጽሐፍ ምችላለሁ ባይሆን አብቹ የተቀመጠበት ቦታ ቁልቁልስ ደሞዛ ከና ከፈሉ ፍዳ ሰው አናብዘና ማልጀት ፈኪያን ወርብል ጽግና ደገሩ እንደምት ማለቅ ፍደት ደገራው ስትጀርቲ ሰው አናብዘና በቃ ብቹን ኮታ ወረት ዘፌ ብሪፍዳችሁ ቀዋጨችዳ ለዚህ ይብቃል ነው በንጋሊ ማፊ በንጋሊኛ በንጋሊ አይደለም የራሳችን ዜጋ ራሱ አግንተን ለመጫወት ጊዜ የለንም ማለት ነው ስለዚህ በንጋሊ ስቴት አይ ዶንት ኬር ማፊ መሽክለኛኮ ውቀት አለ ሰው ማሰብ የምንችል ሰው የአብቹ ዮኪንሞ ውቀት አለ ሰዎች ነን because ያልተማሪ ሰው በእናንተ ንግግር መናደድ መበሳጨት ይችላል ስለዚህ ከናብዝና በጣም ደስ ብሎኛል ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ ስደት ብቃን ሞት ብቃን እንደመር አገራችን ነጻነት ትልመድ ብሏል ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ባመጣው ነጻነት እንደዚህ ፊቴን ገልጬ እየሄድኩ ነው ምክንያቱም ሐዋናት ይዙብኝ ብሏል ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ በስ ያመጣው ነጻነት ይሆላቸው ኒቃብ እንኳን አለብስም ሹርጣ ራሱ ሰላም አይተኝም አጠገቤ ሲደርስ ኦ ያብቹ ዘር ሀዲ ኢትዮጵያ ننا نعرف كبور دكتور أبي أحمد علي يا مع السلامة بلونا من ملسو تاوزن إنا برادين يا دكتورة سو خنا بجنا نقابل له نفنو بتكبرتشو قزي بتكبرتشو آجر زنت بلنا من هداو you know إجابة think of think كبور دكتور أبي أحمد لزلالم ينور إدميو يصفى ሌላ ደግሞ ምለው ነገር ብኖር አፉረነ ኩታ ስለዚህ ባመጣው ነጻነት ዝንጥ መሆን ይገባናል ማለት ነው ፌስቡክ ላይ መወጣወጥ አርቲስት ሊኮን ማልፍ በዳዲና ደገረ እንኩን ለፉዳታ እንኩን ጀዋለ ፉዳታ እንኩን ካርዲ ፉዳታ እንኩን ማል ፉዳታ ጀቹን ሀፌ በአንድነት እንስራ دلوتا تكو دلوتا كهواحنا نوغامي جرا فيسبوك يرا of course وري حوشا جتا جرتن وي love you so much my brothers my sisters my family المان بدات نستي party كم you just ውስጤናቸው በፍቅር ነው የምናሸንፋቸው በጥላቻ ሳይሆን በፍቅር ጊዜው በፍቅር ሆኗል ሰው ስለዚህ ጊዜው በፍቅር ስለሆነ በጥላቻ አይደለንም አይ ነው ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አለው እንደመር አገራችን እንደሌላ ሰው አገር ሀብታም ትሆን እስከመቼ ነው ከዳማ የምትሆኑ زديترا سو هنا بزمان أنا في اللي سمعنا أنا قلت جرا كشيك أبوتا أما يرد يمي بولت تجدبو كبور دكتور أبي أحمد سمعنا ننافق سمعنا عزايبات عبدين كبا ما لفتنا يعند نت يأكل النت نت أنا سلامتا هوان كدامة دا إكلي كدامة دا يبلو كدامة بتهجبار نو مقبلن ማለት ነው ቤት ሰርተው ተመርምሮ ደማችን ምናችን ሁሉ ነገራችን ከዛ በኋላ ወደ ቤተሰባችን እኔም ወደ በሻሻ you know مكنا ريمن اللي وانو جتني افانا معرفه من جبنو ماما نرامل تاني جرتو نمني بدادنا ديغر يسنيف غنتودا نمني جواري كيك يسنيف مني لكدا سو غافا كنمات يادن اسي ولي ኮንሰርት እናደርጋለን ማለት ነው ቃል መጠየቅ መባለውን ታቃላችሁ ቃል መጠየቅ ማለት ነው because
እንደ በቀደም ለታ ዘዋሪ في ቃለ መጠየቂ ጋፊው ዴቢ ወዲን ጎንያተን ይጅርተን ዲ እስከ ስማም ይጅራ እሱን የመሳሰሉን ቃል መጠየቅ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው ምክንያቱም የኛ ፌስቡክ የኛ ፖድካስት የአንድነት ስለሆነ ማለት ነው ትራኮ ማነቀውሲ ዝረፈቃደ ጅጎምቦ እና ከነስንጀችን በርባዳ على كل حال የምትሳደቡ ሰዎች ልቦናውን እስጣችሁ አንድነት እስጣችሁ የሰው ፍቅር እስጣችሁ እኛ ምንም አንላቸውም ያልተለመደ ነገር ከሰማይ አይወርድ ከመሬት አይበቀል ስለዚህ እኛ የምንፈልገው አንድነት ነው እንደመር المنكفة ولتادمرم ነው እንደመር ቃላት እኮ ለእናንተ በቃ ጅብ ምበላ ጅብ መስላችኋል ለኛ ግን እንደመር ማለት የቤርምና የቤር የጋብቻ አይደለም እንደመር የሚባለው የጋብቻ ውስጥ የለም ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ተደመሩ አለው ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ተደመሩ አለው የጋብቻ ሳይሆን የቤር ነው ኦኬ you know ከነስ እንጂ ጀዋርባዶ ወሬን ባንጋል ጀቻ ጀርታ ወሬን ኩሎ ጀቻ ጀርታን በቃ ፊደለ ኩሎ ዘዱ አፋን አበጻዳ ኡመኒ ሐረርጌ ትረከቴ ደደቤ ወለጋ ፊ ሐረርጌ ጀቹዳ ኢትደደቤት ፊደለ ከነካን ኦምሽ ፊደለ ከኘኑ ጀላም በለሲና ሃይ ሀለ ኩሎና ለበንጋሊ በስተቀር ሌላ ፊደል አታውቁም እንዴ እናንተ ሰዎች እስከመቼ ጅል የምትሆኑ እስከመቼ ነው ፋራ የምትሆኑ እንዴ ይብቃን ብሎ ዶክተር አብይ አህመድ ሞት ይብቃን አጀቻን ሀዳበቱ ጎጉማን ሀዳበቱ ወለረብሱን ሀዳበቱ ደረስ ከመቼ ነው ፋራ የምትሆኑት በቃ ነፃነት ክፍል ዶዳይም ነበረቱ ሲንገልሽኔስ ዩኒቨርሲቲ ቀምና ዱለታ ካፋው ከናዲ ገሩፊ ፓርቲ ካፋው ከተወሪና ማድረብሰን ጀቹላ ፊደል ኩሎ ዘዱፍ በንጋሊ ዘዱራን አደ ሌላ ህምቤክተን ያደብራ በሪሱ ይችላ ያዛዝናል ኦሮሞ ከኪያቴ የሮፊ ፊደል ነበር ሪሱ ማድሪ ቤት በኩል እንደምታስቡ በቂጣችሁ በጭንቅላታችሁ ይሆን ኦፍ ኮርስ ግራ ይገባኛል የፈለጋችሁ ብትሉማ እንደነ ሙሽክላ I am ኩሎ ፈርስት አኒ መታን ኮዩ ኩሎዳ am ኩሎ ፈርስት 100% ያ am ኩሎ ፈርስት you know እገባችኋል am ኩሎ ፈርስት ካጉሙስ እኔ ኩሎ ነው የሚመርጠው 100% ኦኬ ስንገለም so kanabdana nama adduniyatin barumsan nasiban kute ilman badadina party badadina araba kesan diwan dibbatu yiqabu የፈለጋችሁን አስተያየት መጻፍ መፍታችሁ ነው ዲሞክራሲ ከንፍዴ ተቆፋ አብይዳ ለሚፈተ ፌስቡክ ይላዩ ካናፍተና ለሲንቲን ፈረደሙ ጀጀቤኮ ቀሮ ቀሪ ፌስቡክ ሲንቲን ፈረደሙ ቀሮ ቀሪ ፌስቡክ ሲንቲን ፈረደሙ ንካም በየከሳ ቀብሳ ንካም በየከሳ ቀብሳ ዝም ፌስቡክ ይራ አባውን ከስዳ ካፎን ከስዳ ጀተኒቲ ወልናቱ ጀቹዳ you know ካናብዘናን ወረቢራ ዱጋ ቀብሳው ቢራ ሰነድ ዱጌ ቤተ መንግስት ከሰገለ ነፍጠኛ ነች ከሰት ኮላስቴ ባቲ ኦፍ ኤገን ወጣነ ሞጀቹ ደንደው ፈና መለን ምን ቤተ መንግስት ከሰት ዶክተር አብይ አህመድ ከከሰን ቢራ ዱጌ ቤተ መንግስት ከሰሶታ የማ ነፍጠኛ ነች ከሰት ገላፈቴ ብራዴምት you know ወረማ ካፋው ኩኖ ሰው ቢራ ታኒ ከነት ገለገሽ ሰኒጆቹ ለስልጣን ረዱገኒ ሲነኒ ጠቅኒ ቤተ መንግስት ይገሉ ማምኑ ሰው ከናብዘና ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ሳይጠጣ ሳይበላ አስቦ ለህዝብ ነፃነት የሚያመጣውን እንደግፋለን ነገም ዛሬም የአብይ ጎን ነን ነው አብቹ ብራና ጋሸር ጎዳት ፕሊስ ንከባብርሽ ወሶ ብሻንን ኑጊና ከስቲ ዱበታን ጥራብቹ ነገው ቀባ ዱቢኮ ካን ኦኬ ቲንግ ኦፍ ቲንግ አርጎ ምሰራ ክቡር ዶክተር አብይ ጎንነን እስከምንሞት ድረስ አገሩን የምፈልገው አማ ከዳማን ተከሮ ቢያባቱ እንት ምፈን انا من ኢትዮጵያ
course mootummaan Itoophiyaa moo eenyu Ahmed Ali ለሀገራችን ይብቃን ዜጋን ከውማ እኔ ኢትዮጵያዳ ማንነትን ከዋን ኦሮሞዳ አከሽት ጀነቄ በለም ለዘችዳ ክናብዘና ነማ ኦሮሞቴ ኦሮሞ ፍንያዱስ ኑኒ እንጅብኑ ላኪን አንድነት ነው የምንፈልገው አለቀ አንድነት ነው የምንፈልገው ተላይተን መኖር አንችልም ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት እስከሆነ ድረስ አንድነት ነው የምሰብከው እንደ ጃዋር መሐመድ ደግሞ ጠቅ ኦሮሞ ይወጀደስ መፍታችን ልጠብቅ ነው ካናብጀና እኔ ኦሮሞ ጀቹሳን ጀብነ ነው ያመሸሪሳ ጀብነ ማለት you know ዋንተ ኮነ ማከነኒ ፍዳቹን እንጅሩ ላፕቶፕ ከኔ ዝራ ማሊፍ ጋፋ ከነሰና ይንቀበቲ ኦፊት ተመነውማ ይንቀቡ ወጀቴ ደረጃ ሰነገኤ ሰኒም ቦዲ ዋን እንደንደኝ ፍጽና ለማት ከኔ ዝራ ላፕቶፕ ዓለምኒ አርጌ OMN irratti amaana uummata Oromoo jedhee itti kennee jira obbo tiib lammaatti jechuudha okay kanaaf kennanii fudhachuun mamnuun kennanii fudhachuun hin jiru jawwee koo amma darajaa sanaatti hojjettee jirta hojjettee thank you so much kalabnoo namsaknaa baay'ee jaallanna yeroo obboleessa keetti sharri maaf yaadde laaptooppii kennitee kaatee maaf fudhattee fudhachuma barbaachise waan ta'u kennanii fudhachuun hin jiru akka aadaa Oromootis ta'e kennitee jirta obboleewwan kootiitti narra hojjechuu danda'u saba kanaaf yaaduu danda'u jettee kennitee jirta kanaaf nuyi si arginee jirra hamma darajaa sanatti immoo hojjettee jirta because amma garuu inaafa maal baqa namni yeroo walii galee hojjetu biyyittiin jijjiirama fiduudha jettu biizinasii Oromoo irratti hojjechuudhaaf jettanii uummata burjaajessuun kun hin jiru artistos nemo artisti tokko moo namni tokko akka narrabsine artistota jechuun lubbuu isaanii gurguranii maalummaa isaanii sirba qabsoos ta'e kan maalis ta'e kan baasan artist jechuun ijaaf gurra Oromooti so kanaaf jennaan artist maallaqaan miti kan daldalamu engaddes nuyi sirba jennee ajajnee way demo yeedaloo baasnee itti laannee miti ofii isaanii yaadanii sammuudhaan tiphatanii saba isaanii faarsanii so kanaaf jennaan artist la gadi bu'aa warri dullootaa isin jechuun barbaada kan akka fakkiyaa kana afaan meetiramee qaballatu subhanallah rabbiin akkana godhee nama noomin haa ta'u rabbiin uumaa nama uumaa maafi mushkila laakiin paartii haqaa yeroo namni deeggaru maallaqaan deeggaraa hin jedhina kun qaanyee guddaadha namni Oromoo ta'e maallaqaan kan hojjetaa jiru of course paartii kaafoo ta'uu ni danda'a kanaaf waan ofii qabdan namaaf himtu waan ta'eef jenna namni politika paartii biltsiginnaa deeggaru yookiin badhaadhina deeggaru birrii fudhatee miti gurratti sixxalaw dhugaarratti dhaabbatee deeggara sakamtu Oromoof bu'aa buusa sakamtu burjaajessa jedhee of course Jawaar yeroo duraa hojjetaa ture sirriidha nuyi Oromummaa keessaa gaheen qabnu jechaan jirru Jawaariin maaf sharri yaadee maaf sabaaf sablammii burjaajessuu yaadee jenneeti isatti duulaa jira garuu sin Jawaar haqaan hojjetaa jira Jawaar Oromoof dadhabaa jira jettanii jechisaan inni baatii shaniin dura dubbatee fi innarraa tokkoo miti maaliif afaanii waan daldaluuf jechuudha fakkeessa waan jiru jechuudha paartii biltsiginnaa keessa garuu fakkeessuun hin jiru oboos yoo ilaalle maalummaa keenya jaraan of barreen jibbaa oboon qabu har'as ta'e boorus ta'e love you so much oboon nan jaalladha oboon itti beela'ee itti rakkatee saddadamee maal jedhee waggaa 27 qayyee jijjiirama fiduu yaa baatu malee qabsaa'eera miyaan biyya saafi inni maatii sarraa inni ala ijoollee sarraa saddadamee biyya ormaa ture biyyatti deebi'ee barri bara gaarii ta'e mirga isaa falmataa jira soo kanaaf jenna oboon gaheen qabu jechaan jiru nuyi oboon yoo biyyatti astadaadare dandeettii isaa qabaate bulchee hin qeeballa badhaadhinni immoo abbichuun keenya hojjetaa jira bulchaa jira nuuf ta'ee jira soo kanaaf jenna Oromoo walii galee umurii dheerattee jenna isatti aanutti mircaa kana fudhachuu dandeessu
garuu obboleessa keessan inaaffaaf jecha itti duultanii hojii isaa dhoksitanii ajaasaa haasoftanii bifa kanaayyuu deemtan isin tasaa akka yoomiyyuu isin jechuun barbaada. አንድነት አዋጣል tokkummaatu nama baasa tokkummaa isin jechuun barbaada. Okay? Sinigalamti friendochi warra beejikii jala jirtan naqee taamaalo of baraan illee managuu ga'aan jiranatti fakkaata. Kanaaf waliin narrabsiinaa fiida lamma sinittiin nama arrabsitan kana Harargeef Wallagge itti rakkateetii maal jedhee oomishee jira. Kanaaf fiidala afaan abaxaadha jechuun ulfina qabdi. Fiidalli tokko ittiin nama arrabsitan ittiin hin jedhina. Yoomiyyuu Dooktar Abiyyi waliin deemna isin Dooktar Abiyyi yeroo faarfamumaaf jimmatti duultu badhaadhinni jimma qofaaf miti. Badhaadhinni sabaaf sablammii Itoophiyaaf isinii galee jalqabni hiriirri jimmarraa waan ka'eef itti duultu malee jimmaatti badhaadhinni you know jimmaaf qofaa miti. Badhaadhinni kan sabaaf sablammiiti. Abbichuun kan sabaaf sablammiiti. Akkanatti beekaa isin jechuu barbaada. Nama Abiyyi waan jimmaatiif qofa jimmaatti kuulloo jettu bakka koomintii keessan kuulloorraan ala homa tokko hin beektani. Kuulloorraan ala homa tokko hin beektani. Kuulloo jechuun hojjetachuu jechuudha. Nama jira kuulloo osoo hin ta'e jimmaan keessa jiraatu gammada dhugaa rabbiiti. Carraan isaayyuu hin argamu kuulloo ta'anii hojjetachuu. Akkuma ammaa nuyi mana madaamii hojjetan kana jechuudha. Abbaan Jifaar hojjechiifachaa turanii qabeenya qabu. Namni qabeenya qabuu fi mo'aa qabu sammuu qabu maqaxaratiin nama hojjechiifata. Akkuma amma madaamiin keenya hojjechiifachaa jirtu kana jechuudha. Haazanaan jecha kuulloo osoo fayyadamuu dhiistan gaariidha. Osoo fayyadamtanis namni jecha keessanitti aaruu hin jiru. Kanas jechuun barbaada. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabajaa. Love you too. Paartii badhaadhina Oromoo Marayyuu. Paartii keessan deeggaradha. Waliin arrabsina. Arrabootees dhukkii ol dura kaafna. Dulloota warra yeroon itti darbee meekii ajiin nyaara haddatee as ba'ee artiist arrabsuu guddaa xiqqaa osoo hin jedhin wal keessa marqee arrabsu immoo dhukkee irraa kaasuuf qophiidha. Carshaallee nagaan tura. Love you so much. Warra arraba malee nagaa dubbachuun beekni rabbiin isin haa qajeelchu. Isinan jaalladha. Amma safara koo ga'een jiranatti fakkaata. وصل ولين ترتي قدنا تتورا قرب بقالة سننقالة خلاص سنة وين سكن عندي؟ ما أدري معلوم؟ لا مو هنا قفل الباب ليش شفت الباب؟ استنى يلا كذا سنجتشون برباد الجليكو باين سنجال باين سن كوزاي ونتي مفتح مو هنا؟ لا مو هنا في بقالة قدامك انت كان بابا انت نسيت ولا كيف؟ نحن سنجتشون بربادة لسه شوية نا ترتي قاريش ثاني هوا باي love you so much. استنى ننزل هذه بقالة حبشي ولا ايش؟ هذا هو هنا ورا